Hello guys, umeze mute? Ni umuhungu wanyu Rufitanda ugarutse. Hano nje kukwereka akandi kantu kagufasha kujya ukoresha telefone yawe byoroshye. Akantu ngiye kukwereka ubundi kamenyereye muri iPhone bita Siri. Ni akantu ubwirisha telefone yawe umunwa warangiza ikagukorera ibintu ushaka nyine. Njyewe akankoresha hano, dore ngaka bakita Google Assistant. Dore ngaka. Ubaye utagafitemo hano nyine, uraza hano kuri Play Store, wandikemo Google Assistant. Google Assistant, utegereze ko biza. Dore ngaka hano hasi, hano Google Assistant, uhita ukadawunilodinga. Nurangiza utegereze ko kajya muri telefone yawe. Nikamara kujyamo sasa, urahita uza hano. Dore ngaka nyine nabwiye ngo afite. Ubundi uze ugakandeho. Uragakandaho urumva nukarangiza gafunguke nyine. Nikarangiza garafunguka, ubundi uhita uyibwira ikintu igukorera. Tugiye kuyifungura tuyibwire ngo open TikTok. Rero tubibona ko ibikora. Open TikTok. Open TikTok. Urabona ko biranze gusa, reka nze nongere mbibakorere. Uraza hano muri Assistant, zijare urabona ko application ihise ifunguka ya TikTok. Nurangiza ikaze nongere dufungura ikindi kintu. Tugiye kubibwira wenda ngo fungura Facebook. Urabona ko irimo irahita ifunguka ako kanya ukibwira ibintu. Urabona ko Facebook yahise ifunguka kano kanya. Reka tuyibaze ikintu wenda. Ibaze ikintu tugiye kwibaza ngo tubwire perezida wa US, turabibwira mu Cyongereza. Twongera tuyikandeho. Tegereze ko amutubwira. Urabona ko irabihita ibikubwira nta kintu wanditse. Reka ze tuyibaze ikindi kintu ngo tubwire umuyobozi mukuru. Reka tuyibaze perezida w'u Rwanda. Tegereze gatoya. Tegereze ko ibiza. Urabona ko ibintu byose ihita ibiguha ukoresheje umunwa wawe, ikabiguha nta kibazo, nta kindi kintu binasabye. Wowe kora subscribe niba utarakora subscribe, ukore like, share, no muri comment wandikemo akantu naza gukorera ubutaha. Turi kumwe. Ciao ciao.
Ikintu cyitonderwa kano ka apurikasiyo umuntu akabwira mu cyongereza gusa, kumva icyongereza gusa n'igifaransa ni indimi nyine zamamaye, icyongereza, igifaransa n'icyesipanyoro, izo nizo ndimi yumva nyine, ukoresha ikinyarwanda ntabwo yakumva, urwo rurimi wajya ukoresha ni icyongereza n'igifaransa. Twongere tuyibwire akandi kantu gato, ushobora kuzamo ukayibwira ngo urumva, ushobora kuza ukayibwira ngo ariko hano iyo umuntu kubera ko nigera ndimo ndarikodinga ntabwo wumvaga ibyo mvuga, aho gusa njye navugaga nkayibwira ngo ngiye kuyibwira ngo who is CEO of Facebook, ngiye kubibwira ariko nimbivuga we ntabwo byumva. Mutazi nyine kuvuga ati egera, ni uko nyine ntabwo bikora. Ngiye kubibwira ngo who is CEO of Facebook. Kandi ubikora data zifunguye nyine kugira ngo bize gukunda. Ngiye kubibwira ngo who is CEO of Facebook. According to Wikipedia, Mark Elliott Zuckerberg is an American businessman who co-founded the social media service Facebook and its parent company Meta Platforms, of which he is the chairman. Hano ho bahita banagusomera nyine, ushobora urayibaza igahita igusomera ibintu igahita ibikubwira. Urabona ko ari aka apurikasiyo keza. Ni sawa niba wagufashije kora subscribe, share, like na comment. Turi kumwe, ciao ciao.